Amb els permisos per Checho Birikov i Steve Trumbo, els clubs fan marxa enrere. L'Assemblea de l'ACB, davant la creixent inflació en el mercat espanyol, acorda que a partir de la pròxima temporada hi haurà una desena fitxa per equip, ocupada per un jugador oriünd o nacionalitzat. Però una vegada més, els pactes de cavallers són paper mullat i l'ACB es veu obligada a acceptar la fitxa del porto-riqueny Ramon Ribas com la d'un jugador espanyol més. Després dels intents frustrats del Joventut i del CAI de Saragossa, els advocats altaurers de Vitòria aconsegueixen demostrar la nacionalitat espanyola del jugador, amb una normativa gairebé rescatada de sota les pedres. Pensaba que no se iba a dar la oportunidad de yo jugar como español, pero gracias a Dios pues todo ha salido bien y estoy muy contento. La fitxa de Ramon Ribas és acceptada perquè el jugador no ha rebutjat mai la doble nacionalitat a la que tenia dret per l'origen català del seu pare, un joier barceloní. Inclusive pues tengo mi familia, mi tía, mi tío y mis primitos en Barcelona y al mismo momento pues le mando un saludo a ellos. I si no s'ho creuen, escoltin, escoltin. Una que otra, pero no me atrevo a decirle ahora mismo por Scott Nano. Eso es todo. Professors tan qualificats com Larry Bird no van poder evitar que Ramonet Ribas fracassés a la NBA, tot i que la temporada passada estava una mica més prim. Entiendo que debía haber tenido un poquito más de tiempo de juego y no lo tuve y lo que estoy buscando pues es oportunidades de juego y probarme a mí mismo que yo puedo hacer el trabajo en la NBA si me dan la oportunidad otra vez. Ara a Vitòria, Ramon Ribas espera millorar prou perquè quan acabi el contracte de 4 anys amb el Taurés pugui tornar a intentar l'aventura americana. Però de moment es dedica a badallar i no pas pel canvi d'horari d'ençà la seva arribada de Puerto Rico. Si en el momento que se me acabe el contrato yo entiendo que tengo las posibilidades de entrar otra vez en la NBA, pues yo lo intentaré otra vez. Tot i que sembla una mica passat de forma, a Vitòria confien molt en les seves possibilitats per tal de fer un equip encara més competitiu. Es un hombre que nos va a dar una consistencia física, con su juventud una experiencia de un buen nivel universitario y NBA, y por supuesto elevar sobre todo lo que puede ser nuestro concepto general de un baloncesto mucho más compacto. Yo entiendo que el equipo pues tiene que acoplarse y eso toma definitivamente pues tiempo. Yo entiendo que ya el año que viene pues uno puede aspirar por estar entre los mejores en la liga, pero tampoco siempre decir que vamos a ganar la liga. Hay que coger las cosas día tras día y tener suerte, sobre todo. Com Òscar Moglia del grup IFA, a molts clubs de l'ACB, jugadors de totes les procedències esperen que es tornin a obrir les portes. De moment, però, s'ho miren des de la banqueta.